Vladimir Manić, učitelj iz Niša, obišao je Staru planinu uzduž i popreko i upoznao gotovo sve njene tajne i čudi. Na Staroj planini Manić je otkrio Piljski vodopad, nezvanično najveći u Srbiji, i nekoliko biljaka koje nisu bile registrovane u flori Srbije. Pronašao je staništa riđeg mišara i divljih konja. Na Staroj planini upoznao je život i običaje Goštaka i punih 20 godina sve to obeležio kamerom, a deo snimljenog materijala pretočio je u filmove koji su nagrađivani na etnofestivalima. Ja sam obišao Staru planinu za ovih 20 godina, maltene od Knjaževca pa do Dimitrovgrada. Snimam sve što je zanimljivo, i prirodne lepote, ono što je dala priroda, ali mnoge ove biljne i životinjske vrste, ljude, njihove običaje, kulturnu baštinu. Tako da sam, napravio jednu vrlo vrednu zbirku koja će sigurno imati i antologijsku vrednost. Koliko je iza tebe sati snimljenog materijala, napravljenih fotografija sa Stare planine? Pa imam negde preko 500-600 sati snimljenog materijala o Staroj planini i mislim da je to najveća kolekcija koju je neko napravio u Srbiji. Takođe i na hiljade fotografija. Snimatelj i fotoreporter, učitelj, tragalac i istraživač. To je Vladimir Manić, čovek koji je otkrio mnoge tajne Stare planine. Između ostalog i ovaj vodopad koji nezvanično važi za najveći u Srbiji. Piljski vodopad sam otkrio 2002. godine kada sam Pirotsku televiziju vodio da snimim jedan manji vodopad, Čungurski vodopad. On je negde blizu Midžora, u podnožju Midžora. Kada smo se vraćali sa tog puta, skrenuli smo levo htjeli smo da idemo za Dojkinci preko Prevoja, Beleđe, i tamo smo na Bratkovoj strani stali i tu smo ugledali vodopad u jednoj strmoj dolini, može duboka preko 400 metara, i zaista smo se iznadili. Kasnije smo se raspitali o tom vodopadu, zaista niko za njega nije znao, čak ga nema ni na karti. A ima li većeg vodopada u Srbiji? Ja za veći vodopad nisam čuo i ne verujem da ima većeg vodopada od Piljskog vodopada, koji je 65 metara, merili smo sa Slobodanom Geom, alpinistom, merili smo ga alpinističkim konopcem i zaista je imao 65 metara. Vladimir Manić, koji sarađuje sa botaničarima, ornitolozima i geografima, otkrio je na Staroj planini i biljku crnoplodnu dupljaricu, za koju se nije znalo da postoji u flori Srbije. I ne samo nju. Mi smo pronašli čak i mnoge retke endemične vrste, čak i neke nepoznate z nauku, kao što je recimo staroplaninski zvončić, crnoplodna dunjarica u klisuri Senokoške reke. Ovo je stanište i gnezilište riđeg mišara, ptice grabljivice koja nestaje u Srbiji. Ja tu pticu pratim već godinama, još kad sam snimao svoj film Visok, još od 1991. godine na ovamo. Inače da kažem za riđeg mišara da je isto krajnje ugrožena vrsta. Smatraju ornitolozi da je jedna od najređih i najlepših ptica Evrope. U Srbiji živi samo na Staroj planini
i mogu da kažem da sam došao do zaista fantastičnih snimaka i fotografija, snimajući u predelu, znači Vidlića iz mog sela. Pratio sam te ptice, znači, na gneženju od kada se, znači, mladi ispile pa do trenutka, znači, kada oni prolete u julu mesecu. U Srbiji niko nije do sada snimao riđeg mišara. To su, znači, retki snimci, retke ptice i treba mnogo upornosti i volje da se tako nešto da se uradi. Da li moguće da je vlada otkrio neke stvari za koje vi ovde niste meštani znali? Ima i to. Ima i to koje ništa. Dobro, ja sam odavde rođen, tu sam i odrastao, mislim, tako da prilično znam to. Ali dosta, recimo, je otkrio koju nikad to nisu znali, on je to već stavio u ono gde treba. I ovo je ptica čiji život Vladimir Manić prati i snima godinama. Suri orao sa Stare planine. To iza tebe je Rosomočki vrh. Tamo živi Suri orao. Koliko ti je trebalo vremena, strpljenja, nerava da snimiš život i ovo što smo vidjeli, sve ovo suro boli? Pa pre svega da kažem da je Suri orao krajnje ugrožena vrsta u Srbiji. Živi samo 50 parova. Na Staroj planini još nekoliko. I ja sam hteo da zabeležim, znači, te poslednje primjerke surog orla, znači, koje postepeno nestaju. Da bi snimio prizore iz života surog orla i dopro do njegovog staništa, Manić je bukvalno hodao ivicom ponora. Ovakvi snimci traže strpljenje i dane čekanja. Si računao koliko si za ovih 20 godina prešao pešice kilometara po Staroj planini? Pa nisam računao, ali evo da vam kažem, pre neki dan sam išao da snimim surog orla, išao sam pešice, sigurno sam prešao 30 km od mog sela do vrha, je negde prilike 15 km, znači u oba pravca negde oko 30 km i plus sa opremom, znači 20 kg. I ja stalno, znači, dolazim ovde na Staru planinu i stalno, znači, idem, znači, na teren, snimam, tako da sigurno sam prešao 1000 km. Deo snimljenog materijala sa Stare planine Vladimir Manić pretočio je u filmove Visok, Kad zvona utihnu, Još samo tren, koji su nagrađivani na festivalima etnofilma. Prvi film koji sam napravio o Staroj planini zove se Visok, to je do sada i najozbiljniji projekat, filmski projekat o Staroj planini. Znači, Ministarstvo prosvete mi je priznalo taj film kao nastavno sredstvo, tako da se širom Srbije, znači u mnogim školama koristi taj film i ponosim se to što se mlade generacije uče na ovom filmu, je zaista imaju mnogo toga da vide, znači da kažem da je taj film sniman punih 15 godina. Film Visok je svojevrsna botanička i geografska čitanka, iz koje se ne uči samo flora, fauna i geografija Stare planine, već i cele istočne i južne Srbije. Na Staroj planini nestaju ljudi, nestaju čitava naselja, nestaju običaji. Ti čuvaš se to zaborava delom. Šta te najviše boli od svega toga što potpuno nestaje sa ovog prostora? Moja generacija je zadnja generacija, znači, koja je rođena na Staroj planini i na neki način mi nosimo odgovornost što smo prekinuli tu tradiciju, znači bavljenjem stočarstvom i otišli u gradove. Zbog toga su i sela i propala, osim samo ostaci, je zaista jedna tužna slika. Dobar dan, dedo.
Dobar dan, Dobar dan. ja sam Branko. Gde si krenuo? Pa da turam na kozi, na ovce, čuvam si. A još uvijek čuvaš? Čuvam, ja sam čuvao po 23 grla, ali odpada mi sandarat. Starotoga mi sina Perisac. Mladija sin slugiram. Čerka tugalan te se raboti, trazeđu da ide i šešenje ima na kълdađu Aperišu. Ja 4-5 godine sam plastim. I ne mogu više da se raspravam od mučenjenja, a ne, ništa me ne boli, ali za njimi je muka. Deda Nacko Nikolovi ima 96 godina. Još uvijek čuva stoku, plasti i kosi i sve to nekako podnosi. Jedino samoću ne može da podnese. Ponekad prođe i po nekoliko meseci, a da ne vidi čoveka. Nacko Nikolov je bio glavni glumac u Manićevom filmu Još samo tren. Kako je bilo u Nišu kad je bila promocija filma? Kako si se osjećao dole? Kad je bio film u kome se ti glumio, kako je bilo? 800 dušu bili na gore, na filmu. Je li bilo aplauza ono kad se ti pojavio? Kad sam se ja pojavio, ja sineće ti kažem i drugo. Tetova su mi dali na 5 mesta moj film predavan. I u Bugarskog predavali moj film. Bugara dovodiše 2 puti tu pri mene. I me snimaš. Da bi snimio film Još samo tren, Manić je mesecima krstario vrletima Stare planine. Zavirivaju u kanjone Rosomačke i Senokoške reke, gazio po jarugama, verao se po planinskim vrhovima, na kojima je dočekivao jutra i ispraćao večeri. Usput je osluškivao govor planine, njenih reka i vetrova. Kako vi doživljavate sve ovo što vlada radio? Pa doživljavam, mnogo smo zadovoljni svi, nije samo ja, nego on je rođen u Izatovci, od malena je voleo da snima, počeo je prvo aparatom, posle kamerom, i da nije vlada ne bi se niti znalo za nas, niti ništa, i za Staru planinu, i za Visok i sve. Već 2 decenije krstariš sa kamerom i aparatom po Staroj planini. Upoznao si čudi ove planine, otkrio mnoge njene tajne, upoznao i ljude koji žive na ovoj planini. Šta te je najviše fasciniralo? Da kažem, ja sam, da kažem najpred da sam rođen na Staroj planini i vuče me neka neprekidna nostalgija za svojim rodnim krajem. Znači, ja sam ljubitelj prirode, znamo da se priroda danas sve više uništava, da čovjek sve manje vodi računa o prirodi, a on je inače deo prirode. Tako da ja, u stvari, želeo sam da zabeležim ono Staroj planini što postepeno nestaje. Znači, pre svega ljude, naselja, zanimanja, pre svega znači stočarstvo, ali i mnoge vrste životinja, ptica, znači koje postepeno nestaju, i to krivicom čoveka. Kao što pauk, jedini od svih živih bića, sam pravi put kojim će proći, tako i Vladimir Manić sam uporno trasira put nezaborava na ovoj ostareloj planini. Manić je to shvatio kao dug prema Staroj planini na kojoj je rođen i kojoj je posvetio veliki deo svog života, ogromnu energiju i ljubav. Iz te ljubavi izrodila se i Manićeva pesma Majkole, Stara planina.